Jumapili ngia ya tariki 14 cy'umutenyi okano umwaka n'ibwe cy'ibere na meronko ebere ne n'umwanci umurigere ingwege na nalitkoria ondigendrete ko bari twera rukigima nane no gendrete kwego kya asoko bwatya emiroverance yegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi namanga gendrete gokorekana imense ya Kenya awasiritkoria rero murayibwense Dr. William Samuel Ruto agendrete kora abarayibandi kora serikali asomusangrekano bw'amasabo ase kanisa ya ACK St Peter's Cathedral imeye county ya Nyeri. Nechinga kiwego toroche abarai au anene kurwa sensemire kwa merire serikali ya Azimio la Umoja One Kenya abagendrete komochia serikali na mono komochia abawaziri kubwatikana nemechando iyo gendrete kwene kwemense ya Kenya gati yabo okubwatokwa kwa moya tari ya maikiranu ase abaremi na boigo umugiro bwemeremo aya bw'abanyagatari uyo gendrete sinsemo imeyense ya Kenya asegeka cy'umutinyo yo mubono kire chinse isano na ibero mwancho umurigere karango kwarigania SMS ya maya eri nkumanyuna na yana kwariganire asenchera ere eyo wingegendra utunyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube utunyora wetra Ndizi TV News na boigo ase website ito na boko ya somo wetra www.ndizitv.net eri otogendre gusanga sobwamo. Manchombo yengo kwarigania senchira bene tobeto gusanga wikomere retriane Evelyn Osero ntori okwane kya chipichaniro gicha wikera senchira bene nigakuru kwa Kevin Mugambi ama ya chinse isano nebere tukoya chaga kurwa se county ya Kisii agwase MCA we wadi ya Masige East Michael Mutumeba kubwatira na no yubensemo ya Masige West Jacob Bagaka nigo babekire a petition go cyase umubunge bwenseme yo Honorable Innocent Obiri Mumanyi na kumugania go cyagokora magendero wanchiria konde gotayo ase chi ward chonsi ime yebunke yo yabo basi okwana chiseme cyo nigo babere bakumuchya asogo tekirania egati ya magendero gati yabo gotagacha edaraja yabeteke kuwa asegeka kyo mwaka yomo nabono nagoteba bunalitkoria ankyo nigo baratware okorobekana kwa murembe igoro yengana yedaraja yo namaganiande yo kumusaba gikirania amagendero asenchera erengaine nigagocha chinga kibo bamenyi kurwa sinseme cyo babere bawesokya na kwemurungania asege kabono ega tugo kwana kuritangani kabisa tigayamanyikanenga taliye segi yo kurwania oyorororo umujumbe wito obobasi taliyo segi ende twaregete gose ya kisiasa no kuboria kwa niaba y'abantu baito ayabarengete. Mheshimiwa Innocent Obiri Mumanyi asoete obisi 2017 ekero musikema noti ya rwetororo kurwenga kiyo bakabono iga ntuna aba MC twatemire okora tali twarigirie ki budget ki akolire kurubuna soete twarosiri getabu ikiga gego form part of our petition ochi ase obisi yaye na ase egeke miaka angasita bono iga ntubugatie budget yo mwaka era 2022-2023 taranyebeka public ase website ye constituency yaito na 2023-2024 budget teyo igendo tubugata ne jibasa richoka echiarwa na chitubugate the information twaligereirie ase budget yeyo twanyorenga every year nkobeka ali chibesa cha emergency, and this has also ignited why we have to come out na leaders totebya abantu baito kuru 2017 mpaka 2022 obekire more than 32 million asamangana emergency boni iganya merchant tubate problem ene yetaracha kanga bono twanyore ene from the CDF otorora and orosira and kai emergency kai wetera. So far nobody knows ya say emergency ne ri abere ni rubasi etane yetaracha ya wete ngakiago spend chibesa chiae ngende tolinga como oversight central control of budget central auditor general itobuna warai we must cross examine kirebese gochase constituency muske baga mambia tume anenya mache asote yabantu baitekene na gotena boronge. We cannot wait and longer. We cannot yabantu baito na constituency ito ya tuwa robo tantan and to cover part of that robo tantan we can get a solution tora ne man Mheshimiwa Obiri, na nenda tuone kile interest is my in-law. Mheshimiwa Obiri, I have nothing personal with you.
But I have to tell you where you have gone wrong. And where we have come early is because we have another 3 years to go. These 3 years you can amend and change the way you are allocating resources or change or correspond to emergencies in your constituency. For over a year, for over a year, for over a year, you cannot allow nana tokobanga kila bomu ganduwe ina hiyo. Only asking mumweshimiwa wiri kwa tuchikura paka bamasigamba kwete abantu babachache kwete abantu basameta mukura kwete. It is not fair that you cannot allocate any transformer to sameta mukura. Anese abantu basameta mukura batene batebenga estimate krase mu regidoro. It is not true. Watemanga to allocate school bus. Nga school nchiyo pi masige east nana ya moto yani school de yo. Igo manchiyo chaboli ambasi tu ogochiwa se radio ejikuru senyamira. You don't know them. And these are the schools that you know. The only problem we are asking, you must do your own. Tugotigana nayo ni gabe boli bagendrete gosegetwa kwenekia munanku barike barabara babasechi college ao erio kwenyorera amasomo anene amaigerio a computer yani gakwanwa chinga kichoko igoro bene college ya Chorister Training College imeye bunge ya suneka yora chikokonya soko bwatoka amaigerio a computer gochiase abasai ne college nonya nabo yaberege ko rwa obokoreri ase abanonya bagaka babere bakwenyorera amaigerio ayo ase abarundi abechi pigi babere bakogokera umurubiri na otana babere bawesemya amanke na kurukubore gochase abasai nabo igo abantu bande kogendera wesokya elio kwenyorera amaigerio yobotumeki bwechi computer asenchire yemo yo wekonya asamotkari bosio Asama litanguru kwa Josphat Mugaka igasune kaninka se college yenye yakire kwa Chorister Training College anda maene yentunda batebi abayibuli twabere no moko monene aso twale college muneye kiagera ne chiwo konya abana samangana digital kyarabona ya technology asia ikire abagina nabaga country which we karansa tengense eri yakare toleta abana iga abali mbara igamba bwato bumanyi wekanango kegoro mono elinde abana bayito banyare ko bakubri ne skill chingia elinde bakonye kenyoro amane society bono gatomenyete iya college yenkuru chikosi au tubata mangana computer engineering chikosi na chiabo IC3 gumwana nebonye nebata quality form 4 nabaguchaiga abuate course ya computer elinde mokonya asubingo wa mambi nabana mbali bali batanya arete ko so university ko college kirimo mayete chinene chiyobone bitali bwalimu abana abo nabaguchaiga bachakire certificate bagende diploma bagende bakore none degree ko babu umuntu mwana ogona bakuba umuntu igo twabate biringa college yiga nebwata mabaga ine ayira bwango elinde umwana oganya ariko norachise mechi twakwanire cyara bayiburi gento nandi ndabatebi umwando bono igutigare turagira abana baito nechiseme igo chiseme cyabono ikakigene cyanda manena mangana computer igo leta abana college ya Chorister Training College staff nebwate bumanyi bwegoro nabego somya abana na inde boigo atana affordable price igo karibu sana elinde tokonya abana baito aseke walikegocha college iga yeto yasune kan kolele ndia sana so mwalimu itoko toletera kutugure college iga nditwalinga batanye ngo soise college iga buna bagaka gusubina abana boda boda bucha kusoma ikurinde college iga yeto aba bari twabasabira se more mwese rata abana bonsi masomo tatakeri ni rasma tuare certificate ya kirasi 12 asisano ni wade pata ability moreto mwana yakora masomo ega ambira mambende akonye supermarket yeto chesune kama Waziri w'abasombi Kipchumba Murkomen niganekire na serikali yachakire umuroberio bw'ubwagachi bw'echpara nabo igo okorosi wa wechpara ananas chinsemo au imeje county ya Samburu uko nasomuyega oyo mu bw'umuchango ase county yo Murkomen nigatebete buna egetamkire kyongeche kworobia engana y'abasombi na kwerera ogotingi wa kwoborendi ero gukora mangana y'obusagani ayo aberega kwenekiwa anene ase county yo wikera obokoreri bubu bwene nabo igo obwororo osekwene kiabuna obokoreri bubu bwene nabo igo amangana yoborendi abereka gutingiwa ase chinsemicho nigaganira bamenye be chinsemicho koba abatoereru asekere serikali nibegetemero biremekirano changiwa na barabara duni. Mimi juzi nimekuja na governor, tumekubaliana tufungue barabara kutoka Maralal mpaka Baragoi. Tumeanza kutoka sehemu hiyo ya Maralal,
tayari nimetafuta pesa shilingi milioni 50 ya kuhakikisha kwamba mara mzuri na sehemu ambayo inahitaji concrete iwekwe mpaka hiyo barabara ikuje. Kama sisi bado kama serikali tunatafuta lami, lakini barabara ipitike vizuri ndio isaidie maafisa wetu wa Waziri w'uburendi Eden Duale nigatere bune serikali ni komenta umubaro bwabo bisa w'uburendi asi county sano na ibere ecumono cyabere cigwa kwa n'umucando bw'obusagane nabo Boibibwetugo wakwana ime ya Bungoma nigo boigatebire buna nigo bakorwa goika bakore oboibibwetugo obubabere bo guturubania emeroberio ao ya magendro anonimono amasomo egati abaraya barengenere nigo boigo bari baruro kubore ucyasa barayibande kubwaterana nensemo y'uburendi asoko enekia buna obutumeki bwa marwa tancheri bwabere bo goika omaro naboigo gutanga gusego gutanga emeroberio yokonyora kwa marito agenkyo ase abana abanyaruka. The president has put it in our manifesto that this will be the administration that will finish banditry and criminal gangs in our country. And as a Minister for Defense, I want to assure the people of Kenya, whatever it takes, whether we use our special forces, whether we use the Kenya Air Force, whether we use the National Police Service and other formation, we will firmly and decisively deal with banditry in the 7 counties of North Rift. Constituency zingine Kenya watoto wanasoma wako shuleni, alafu constituency moja ama mbili ati watoto wamefukuzwa kwa shule, ati mabadis ndio wanakaa pale kwa shule. Hiyo hatuwezi kubali kama inji, hao watu mpaka wakome mpaka wakwishe. Lakini kutokea leo lazima muondoe pombe katika sehemu hii. Tutataka kuona CS msichana kutoka Mount Elgon ambaye anaweza kutoka hapa Kaptama Girls. Ripoti ya wasichana wadogo wale wanapata mimba katika eneo hili sio ya kufurahisha. Sasa mimi nasema wale wabunge tuko hapa Nabara ikurwa senseme kwa mriya serikali ya Azimio la Umoja One Kenya bakora onumura w'ikyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nabo igo Eugene Wamalwa w'ikyama kya DAPK nigo baganire abo waziri babere mu waziri b'oburemi Miti Kalinturi nabo igo mu waziri b'obuchenu Susan Nakumincha wetigia emeremo kubwatikana na kireba batebabuna noko osenoko borwa ogotekerania emeremo yabo asenchera ebwenerate okwana chinga kyejo nigo bamuganire muri wense Dr. William Samuel Ruto kugayana umuchando bw'umugiro bw'emeremo bw'abanyagatari oyogenderete kogwaka abakenya banke ime yense ya Kenya chingakiye choni go baterona nigo bawuchukubeka ogosaba busyo bw'ebunge bwo kugania abawaziri ababere babe bagotenaniwe emeremo. Mheshimiwa Ruto, wewe mawaziri wako wameshindwa kufanya kazi, na ndio mimi nimewasilisha mswada bungeni wa kumfuta kazi Mithika Linturi kama waziri wa agriculture. Tumesema hatuwezi kubali watu watuletee mbolea fake, wapee wakulima mawe na mavi ya punda waseme ni mbolea. Hiyo ni ungwana kweli? Kwa hivyo tumewatuma, na nataka nishukuru Bwana Jack Wanami Wamboka. Yeye tayari amewasilisha mswada wa kusema sababu ya mbolea fake Linturi must. Linturi must. Wamerikani one time walikuwa na mkasa scandal ambayo ilikuwa inajulikana kama Watergate scandal. Hii Watergate scandal ilimpeleka nyumbani rais alikuwa anaitwa Nixon. Wacheni kuangazia kina Linturi peke yao. Oyo kabeiro mugabana we county ya Murang'a Mwangi wa area nigagi keirio kubwato kwa mauyo ataikiraniti asabari mimense ya Kenya ase aterebuna obwoni gobutari obwa mateboro buya egati yaba Kenya okwana chingakiye chonwa ira nigo amochirie obosagano agose ogoswana no kuburemi bwemesi anene ase chinsemo cha Western na kumugania humura iwese Dr. William Samuel Ruto gotakania aba Kenya nene abaremi ebanko
yekerengo keiguru nigaganirie abari bayirete amarimo yaba gose yabarimi bemesie kurwase orobo stanko eneke buna babere bako yairania asenjiremo yokorwa chinga kinyororo gucyasa abarimi abo gwikirania uburimi bwabo na gokonya ase ugukinya hujumbi mense ya Kenya. Mambo ya utamaduni haiwezi tenganishwa na mambo ya chakula, kwa sababu katika utamaduni mambo ya chakula inakuanga ndani kabisa. Yeyote ambaye anataka kuharibu mambo ya chakula ya Wakenya, yeye si mtamaduni wa Kenya. Hii mambo ya fake fertilizer, unapatia Wakenya mawe umechanganya na mavi ya punda, unasema hiyo ni fertilizer, hapo hakuna utamaduni. Kwa hivyo hata nyinyi wa tamaduni muongee na wale ambao wanafiki wanafanya hivyo. Muambie kuharibu chakula ni kuharibu utamaduni wa Kenya, utamaduni wa Wanamulembe, wa Kikuyu na wengine. Sisi tunajua, mimi nikiwa huko najua Mumias nilikuwa nafikiri ni sukari. Ukisema Mumias mimi nasema hiyo ni mambo ya sukari. Kwa hivyo nyinyi na sukari ni kitu kimoja. Mimi nataka kumwambia kitu. Kule nyumbani kwetu kulikuwa na mgogoro miezi miwili iliyopita. Watu wakija kuweka kodi kwa wakulima wa avocado. Mkulima amelima avocado yake, serikali haikuweko. Wakati wa kuchuna mtu anakaa nje ya gate na kamachini ati anataka kujua ni ngapi ya hesabu akuwekee kodi. Sisi tuliwaambia waende kwao. Nimesikia wakitoka wameenda kwenye kichaka ya sukari. Muambie hata nyinyi, hii mambo ya kilimo ni mambo ya kiutamaduni. Kutoka shamba la Eden hakukuwa na tax hata huko. Usiwe shamba, unajua shamba Eden kule kwa Biblia. Huyo mwana kodi wakati wa Zakayo hakuwa anaenda kwa hiyo, kwa sababu hapo ndipo wananchi upata chakula ya kujilisha. Kwa hivyo wenye kodi waambiwe watoke kwa mashamba yetu. Mancho murigereria yo mnaenda manke tumirane chikuraga chinsa 10 na ndengumanya senchera ere yobwingi gendro tunyara sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube tunyara wetra Ndizi TV News. Eretriane Evelyn Osero olioneke achibichanerio gicha wikera senchera ya bena nigakro kwa Kevin Mugambi kukuganiria uburigereri burubia. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchorya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire ekyo kirasorogonko rwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo ery'otogwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba